President Ramaphosa o re go phulega ka mehuta e meso ya twatsi ya COVID-19 go tla no tswela pele ntle fela le ge dinaga tse di hlapologilego di ka dumela go aba meento ka go lekalekana ga mmogo le go matlafatsa bokgodi jwa dinaga tse di sa bulago go tsweletša dihlare ka noši ka go beela ka thoko di-license tša tsona tša go tsweletša dihlare. Vaccine nationalism and inequitable access has resulted in less than, I would say, 7% of the continent's population being vaccinated today. What continues to greatly disadvantage us is that our local vaccine manufacturing capability covers only 1% of vaccines needed on the continent. Mopresidente ga mmogo le molekane ka ena ka kemo wa Senegal Macky Sall ba sotse ka bogale dikgato tša bjale tša dinaga tša Europa tša go iletša baeti ba tsenang le ba tswang ka dinageng tše ntši tša Afrika. This new ban is going to devastate the economies in Southern Africa that are so much dependent on tourism. And they go against precisely what was agreed at the G20 meeting in Italy earlier this year, where it was said that we must open up travel so that the travel and the tourism industry can recover. Instead of doing so, they are closing it. And this is hypocrisy of the worst sort. Tabeng ya khutšo le tšhireletšo, President Ramaphosa o ipiletša go dinaga tša boditšhabatšhaba go matlafatša matsapa a go fediša ditiro tša go tsogela mmušo maatla ka Mozambique.